Igarabuwezu Tea Farmers Sacco orunakurera izoba bayikaho mu district ya Rubirizi kandi abantu bagezumberamu ko kugena no miso no kwiguraho account yebe bitakabireho aba batungaho umupira hagati ya Rubirizi FM kurebeka ngo hakiri babasa ko abantu batungaho enkwatanisa hanyuma yebyo batungaho ikiganiro hamwe n'abamemba abatungaho akagisa bakiguraho account omusakweji no kugambaho ansonga zisemerere kubaniza bingoboro mu makagabo Omo omba memba abali abodi aba Igarabuwezu Tea Farmers Sacco yasaba abantu kubene kubana bageno miso no kwezumbera omukubika no kubinga oboro omumakagabo economic activity darshi etasa y'abantu ba Rubirizi nomanya kya kintu cyo improving household income darshi etasa y'amaka hadi taruku twaza kuja kubaho tukamanje amakagi tukakashemerwa tukashumesa abana tukatunga tukashumurage twabatatantire ahadasiya yeka umurago Museveni national president uyanga yatarikire kandi kugira ngo tubane no kubuhoro Ogo yayongera kubamanyisa kubine amataji mingi omu district ya Buhwezu Mitoma na Bushenyi obuhati bine kwana bageno miso no mu district ya Rubirizi kurebeka ngo batunga mbamwe ba member barebeke ngo bageno miso na no kubinga oboro hata nandi mbuzo mbanya mu bitoke kandi umwana w'umwagwa abantu bakagukura ukana nimbashama wacinte cyendura ikinde cyo kuza kugira abana bawe ibintu bya agriculture bitwashobora economics hamwe no kweta ko mu bwiremo wewe munanizo yotangwa wale nizo yotangwa abasuma dewa hata bajango bite tukinga Wazwekera umunyisengero w'abanyaruguru Honorable John Tos Gentamuhirwa umukuru Fere Masco weyagira ngo nikirunje kusanga aba Igarabuwezu Tea Farmers Sacco okuretaho ejenkora ngwabantu bona bageno miso no kwebikira kwakire kirunje okurebeka ngo banabo batungaho engeri yo kusevinga umukuru gushaka kwasa organization y'abanga ni jesaba abantu tubetesa agriculture kubika rero bafuraga tunekizo cyo kugira abantu tukunda kubika tuza sente tunyaka tuzo musako zindi iriya kwamara tuburunga tureka n'ubundi n'utasashara bueno twenda twasengeri gushobora abantu bagaragaje kubika n'abayigura sente abantu batwara sente bazikozese biye w'amagora kandi zigaragaye mba so turagira ngo yari twire yabaye turagira ngo n'abantu muri Rubirizi uri manager wa Igarabuwezu Tea Farmers Sacco we Madam Lilian nukwe kutandika okugaba za t-shirt hamwe na n'enkofira inkakabonero ka rukundo hamwe na no koreka okusima bamwe abataha omusakweji abaratuje t-shirt kutereze abataka tunga t-shirt ababo kumanya mighty zakwahereza okubabura zakari kora kwate emwe mundio kubakura zakubereza just adanofa ongerero tekateka kwate sime dorini aje kwasa aho Reverend Dad Mugizi Webale Reveranda Reverend Dad Mugizi bakutunjika n'ingofira Webale byona bija kurasaho n'amakura aba Igarabuwezu Tea Farmers Sacco nibagira ngo bo ikireto cyabo no kurebeka ngo bagiye no miso no kutungura abantu hamwe na no kuranga ngo bagira enkwatanisa kandi office zabo nisangwa muri Butare cyamuhunga no kubano basanga urebeke ngo waso kubano bayicirira kandi bagiye no miso no kurebeka ngo wayiguraho account hamwe no kubinga oboro mu makagawe abantu bakugira ngo bakwereza roni umuringo gona kibase kubanje no miso no kurebeka ngo watunga obugiga